Abantu bajango cyo komwa kwa chairman wabo Chereseremera banamu omukutunga sente za parish development model okurgo mbanka. Tuje cya kabiri hati cya kabiri kujya kwekayo ngusente tiri. Chairman bamkwazira chairman wene kubaho nibampa sente zanjye hati nkoleki. Kandi obwa sente mbenka yose project inzine nkatandika. Ogunatekwa kuba yajingirire amazina g'abantu ababiri batashemerere kuganyura mu nkora ya parish development model. Mukika cyo kugenda kuseruruza omu computers bana gana mabara ne beneficiaries bayine ebitebe barugiremu hibo bataka bebyaro by'ecyaro cya Butebe ekyo tibakikozere bakwase chairman waitu twagamba kumwemerera bayaga kumwemerera bamuraza mu nkomo miliyoni 20. Sente zitakarugera mu banka twine banka statement eyerikuweleka ngo sente zikozereki zirugire mu banka nibatugamba tukaleta mu abantu abatamanyiru abantu abo bona balhano bataka babutebe nzarwa bakuliremu projects zabo bazine tukabarambura nibaqualifying listing ijyo hona nabwo abaturano bajangwa nshonga za parish development model omurfort poto zitahiremu ebyo butegeki Tine lusitu tuine manyamweta duso manyamwetu nibeja nibakwatase amabaragabo g'abantu bagateka urupapuro mbeja bagakakatsifu ngo atashima abantu ito abandi nabatusimura mu rupapuro cyoke tusarize kura chairman wetu Jumba Charles nibamalimba kwata bali abandi babasigamba kwa rakine bali bugana Jumba akwasirwe n'akaciko ke kona konka bwanyuma police yikiriza abandi bamemba okwemererwa kandi we yasigara mu cyome hatyani nyakaguza ekeragiro ekya government yetu ya Museveni yenu hicyo nikija kita wala musango gum ono kumurekera ono kumusigaza turi kuganiraho na Meya Joseph Muhuko uri kutekatekwa kubana akomisa abantu aba ayikirize kuno wabakomise ahabo koremera mu ya parish development model nkoko barikwenda. And I'm still arresting more. Tomorrow I'm going to Mandakwa even. That man forged 20 beneficiaries who are not in the list of beneficiaries. And actually I'm even from the bank. We have stopped the bank to pay them. Omuganda nkago abatuura abahiro sente za parish development model mu Kabarore n'abasima government ahabwe ntebe kansage. Emiruka 5 tukabanza kubaha siringi milioni 9 n'emitwaro 2 mu mwaka gwa 2021 umwaka gwa byensimbi 2022 23 twabongera milioni 10 buli SACCO. Ebigambiro mu rushiko rw'abebembezi ba programage orubiro mu kishenge kiri kucikirwamu aha district ya Kabarore omuri Kitumba. Cannot deny the fact ngo harumu abamu abarukurwamaramwa aba excited benda kuleta mungu kasimo ka his excellency the president kasimo ka NRM, but we are trying to go actually ekinto cha mindset change musente zino ziri intended okubinga obunaku umubantu baito talar kwitumbu itatanatungiro irabamwe abasigarire kusente zari zinitaita hemiruke tarkwingana alo murko gusanga guine byali 12 alo kusanga guine 10 alo kusanga guine 9 hati kubukwata ukagamba mu cyaro kimu nabantu 200 basokurugamo witate kitwakozere twagamba nango mukutwe mu mugende buri cyaro mu yakere at least 5 nubagene nabatunga sentence. RDC wa Kabarore Festus Bandeba ajumirira barukoresa kubisentezi kandi araganise obutabitera risho sente kizirarugeyo ntikisimira mukamo kizirafereyo ntukukwata tukujunana gasha kwa Jonan Singwire na Dorin Nasima.